Nikyau Kiuetya Nguku tuyalania mathina ala mevuilite andu maitu tengukole nigo ndeto siagu. Hello wake wata nitawasami wa mulingeni na McDonald wa Matthew mitambo ni Mbaitufm thini wa Nikyau Kiuetya Nguku tunene tenao Festus ndo kwate simu kabane kana tukwiwe Festus mutwa thina ni mo Festus na wengaliko siba mbe ngaliko sia makuene no wangelange wasia Festus okwandaya ngaliko sia makuene bino afatie Twenty ni mwezi wa kenda. No, jenga zimangu na madam mweba ya oh, vacation. Ai na toa pango toa. Ndio na wewe ni mwezi wa kenda 2019 kwa dara na kama hak. Ndio na mwezi si kwamba si kwa ndio ndamba kwa yani. Niona mjina ino kapili ina simwesi yakuje eweka simu yakuje eweka ina gatikea kanome kwa tanesa ndo ala wasia kodisi kana we no yombaniti okunena tegwe no wati wesi hakwe 2019 kwa Kiuetya nigo yogeto dola milioni no ina choke ya ni ba mu 20% kwa pele ina hiyo ndio ya kada moja wanda ni simona na bana ndio yenyewe ndio yetu nena ndai na simu wako namba ya inya wala simu no ni na kita namba yenyewe ndio ya neno na tiende na choke ya na choke kana kwa siana na ndio ya kolona ya na ni kama kwamba tunatoka mwezi wa mmoja o 2020 ni tayari na moto wa mwezi 2021 mwezi wa kile matuko na mfano yeah na mtu wa ndio banya na kama wanendo ni lazima kama ndio ni mama nango maeka ya to ben kuwezi wa ni zamu wa kwenda ndio ndio sio wazadia ni lazima kama maeka ndio pana maenda uitwana ba ndio ndo ni yu musio utwani yewe ya sima kuma ikwendo itwana vo na ndo pana ndio ya uone mbao hapo mpana ikiwe ndiba 2023 mwako to yu ni mwako tiba mwiwambe imada mtu wa nje kwa wani nei atuko imagine na kuja bebe yangu zani leo na nino ndero kidogo ndio zaidi ya asima mimi tunaje asima kama item na kwenda kwa amini Itu jadi tengok saja. Ini semua ni amunda ni semua amunda na ni amunda netwa na jadi kana kitu cha kitu na Nikyau. We wamba ya amunda. Ni wamba ya amunda. Namona amunda bado. Ya ndio namona amunda. Okay. Hivi no kama mwenda mbea ni kutoka. Na wewe ati mwanzo na ya ndanda ile ya mimi kaka ndio sio kuona na kwa bandi na hiyo ndio ya kitalo sio hiyo unaenda ndio wewe na ngati ndio kitu cha ukwate pia
ile wa mu yuni okulia yu wenda kwa manondo to na kweka madam no ndo choka na kwa nini nikienda okay mwena siana wena ake kana kama mwena kana kama na ndu eseniki asima kumatenda oitwa mwetu zikitumieja wasima mwetu matenda oyimtwa ndo mana la men ndabya meka ta kuma yu ndo ndacho ke kana liman nenda ndo na peka ni na ko balando na ndati ba wena miaka yana ni na 34 haya kwate yo butunene na muthoni atutaviene kiutendo itwa mwetu yake. Yes, thank you. Tobathi. Tinena na dhoniwa. Eto zimpi. Patrick. Patrick. Okay, wata. Tena Festus, yeah? Festus. Mwena ja. Festus ye. Ola utwaite kana watwaite mwetu yaku. Jamaa watwaite mwetu yakwa. Ni wibo. Mwana kio watwaite mwetu yaku. Mutoa. Mutoa. Chau. Nde ukulia ko bali kile thina mwau. Nene nau. Unenete na munana wake. Na yiki la Mungu ya jau. Ndenda omanai nda kumanaga nengi na newe witine ina dina mwangu ni mundu na ndiye goza kwake nde asenwe ninyo mwese ye moka inywe mwese ya moka wake asia kumyede ake na nyage no mana ya hello try tio wewe nde asia ukulia mamwe tenewe wakulia seima kumakwe hata kiune choma utabisia haya kato utediende ni Festus mutu amukisia haya imake majanda aitwa mwetu olamendo namo asima mwetu timendo madwane aitwa mwetu wo madwane mena mwana ida wa mwetu asia Festus makolio su akoli inyanethe tebu kwa inyanethe nebo twatiewa bube mwenyu na yukolia kumbafu Yue Festus pe unumo kwenda ukumanyithia yela wiona asiaima kuma kwianduke ke ona ni akukwe uwe na ni mesene na asia yangi na ni mese kitumikela meo kuvata uitwa mwetu yo ngalikwe yengi mwetu ndekwendeka itwana na Festus ni mese pe na kitumine na kuye no withosiane we na mundu lakini ojede ya muisiane we ojede ya mundu su ni brother waku nikiona andu mayo kita maziane we ojede mo kita manganite kwa kule mamu yaku tata wakwa no tata wa tumakuli tu tete ikulania tumakuli tu no tiemanwa atana nete siane we pena thina mona vena kindu kina kiulikela ndaka menyu Festus edukisi kilota bwana sia imaku umano na mwetu zu hapana newe seni waileta utabwa tikumano nake ukwenete sia itete na mwana na undumwe asiima Festus kilame kukosa nikolea kutabia mwana uona ni mwana woko siya makamuyate kila kiutumate ubatana na mwetu ya ni wenu edhani wito ndondabye ni mandani wito kana indi kila kiutuma ngubatana na mwetu ya kana asia ima mwetu ya matenda mwende na mutwano wenyu nundo nitabetanisie timane kimena jenu nikiutuma tetatwana timbai niwezi aombe maito aombe teyatwa nyuma athugizio were ayo wethe ya mundu imuyombe na atwa aunge ndio mwa ria mundu ula wazija wa wiu imwombe extra muombe extra uko ndo utamonio tio muombe tutona abira bagwire gewa net abete laba aigwire gewa net aombe mai ile utwa aombe
nyene mutangwa ameva twaita ombe ni nyene mutangwa na yuta ni mutangwa nyendo ninywe ndwaite ugone kana ndwaite twanite kwao zano wewe Pero India zini tarnaye mogozi nondo leo giwe you pe otende nene bana sia na ne ni ba iti mutangora kwa nina eki mundu titwa na timma mukonyomwe pana kimbai with ya be magoza me ulika mulinge ne lawoni ye mwatu ana ombe kwa ombe ni jona mesieti lekangile abuti mwetu wa mwenyu odwa aya ndo odwa brother aku aya nitaumie mdesu ukwe mwendete mumete unicho kuona magazi ni maiko maimwe ukalia mundu ni mwendia wake ni mkazi ni wake na ni mako maimwe na tiendete utiazia nitwaumieku kithio ni kithio cha ikuo lakini yuke ikuo kithio kila tetailete utia ni kithio cha ndotwa mundu wa mukonyo waku ndotwa kasini waku ndotwa sister waku ndotwa andu mamusi wenyu yani kwa kube lakini muombe na matwani tete azuma matwani tene amutangwa na mutangwa matwani au ane matwani tene kila kwazia nati mutia agi ndukiga zane ziande ukathia sukulu we necha zane ziande nenda unena na asia ine meate nenda unena na asia ine meate umunde kuthikosa mwetu waku ko mwanda twawa ni mwaluko nake mwaluko ni masiaite wamanthia mwetu waku mutino wa mutwano nyendie na utina nge ubithe ya nge kwe ya muzia ye no latie mwana wathi kuosa mwana waku mutwae na maye kosanite mende nesa chances sia mwetu akukwe maiza utwawa ne mbingi muno nondo wamumya mutwano ne utaina mathina wamumya mutwano ni mende nesa nduneuga kauyo ukitetwa mutwano ni nduneuga kuemanwa kwe mutwano ni mwanezani wa kwitha kwikiwata lakini muthoni ni wikali lenthi kwangelekanyo hasisia ona mwitu akebe mundu wendao mune pe family la wenda mwitu ake atwawe lakini ni ukie eza kweua pe kalipoti kateka sio mwitu ake ni muito na ni mutwae alatia walatia chances sia mwetu akukwe maiza utwawa nithiyana yolwa yana tinene ai ndio kwe ai mwetu akuyuno kwetha atona kukwate asiana mbinge ba nondo no mubatia itwawa ne wake nenge ndo amubata itwawa kora irerekela dia kwe ndo amubata itwawa otimosi umwe pe siendo na ndini wa muyana wa handu itetikeleetyo kuanwa nandu mamosi ekaitwane tema ekaitwane mbio na nongo na ma nitekuana ona mutwa itekuana no sendo imwetita ana tandu mamusi na wewe pesa ziwikanwe na kwithukizie kindu ki ukwenda kuana no ngikokiana wanandu mamusi ai ni cha Mongolia mwana vyo mwakolia tena nyako bafu Mongolia ja kulinya yue neve ndakati wewe muthoni wa gundo kunena ni wezi ni mukonyo ithe wa mwitu ndo kunena enena wendenda mwitu yake kwako yani okwo kubi na kila ndo na okuya mwana mwaitu Festus tondo ni kwithiwa etikilondo kwithiwa undu wa kwithiwa ndole yawa lakini kila asia imaku mako imie ni kuotabya wogo ula webo meiwa atamo nundo ni meiwe ni wewe muthoni ni wawera ni meiwe ithiete ikwenda mwana u haitwa mwetu ito nundu wa imwe ile itato kiuma atabiwe pengine onachondo katinde wenzete muno no kwitha matabiwe kendo kethoku yolo aku mewa wasiwa woneka obwa rora umya bamile kaba no kwitha matabiwe aseima kuna mayenda okutolango no kwitha matabiwe siendo nthoku kukonia na we mwana wo mayetekela kuotabya kendo kiu ni ukutabya kendo chuke mwini ni waini azia beziendo imo wethe yaju mwini ni waini azia andu manza mathalela naku peke yake andu manza mama yondo andu manza mathalela naku lakini andu mamusi mamulinga ndweke mwini ni watu ine ye wathi na tutangazi kiki otumasi ya imakilia tichochu kinanzika sia pa andu mamusi no bethe bena thino munenange lakini wewe mwana wa anena muthoni witu ndu anena babe kindu kitailite wanwa nandu mamuzie nanye nezi una very sure ndo manza magwiria na yale ya ndo manza maketo kuna kunza makime ya kwingali maino azuma ino
Tose simu mwithikisi ziwe kwevere muzuzu ya tano kana mwazi ye kakana nikewa waingai mwithikisi ya Festus athoni ni mosi muka na mosa muka ni methiwe na kikalo na sei ma Festus maelesia niki mosa mwetuo leo lakini Festus ikondai twa kikalo niki akaelewa kwegiwara mazi siti yaku ukana agu kuwe Festus we na agu utavye we na umo lingo ukani watabwa na sei we wanu garwa mwili tukaya kuone mauka we thingezi bani kina ni we kuone mauka methi yendwa iye mbona no maegiete kalaba atazia tikula kuzia ndo meuzia ai nacho mulinge wa asia mavinda kwa mavinda mutkisia mbivani endewe imonyo muno ni kuthio kuna mitalatela ya ile muikatie McDonald ati ya mitalatela ila ya ile enda imweba ni emutwa mwetwa ya ziwa zika mwili tuniko ka kaloendo twa obatwetene before wambe ukekiebu with the you know is ni muziane we mwezi inywa na muziane we otondo we muthoni usu witu ni wenda utunenia na ithi tandu ma family kwa uli mwenyu na akusia ngoli mamongole bo bata mwana ngia kwa chakwa kemo mate ya muthoke no that it tandu mangone jesi mo mapana ngia la mwana ke yona no aziokie muziaka kinyemu au mainga you Nikyau twasia utanamba kutwawa no utanamba utwana tafadhali endewe ni kumana mwanake waku muno endewe ni kumana mwetu waku muno endokone asiai ni kana wewe ni mo awo wimako umane no umea kwa mboe kana nuendea wewe ethe ona ka ni tunamubojete so atwae mundu mwe nikana withie ni watabwa uyu brother wake ai mukwata abugetie jao abugetie ngombe ya mudui na kethe bado no na kwati twa abugetie kana school so nikanoka mana musio toiliata ni wa maliando musio ka wele wanezogeria kuungurwa wai kote kwa maliano nikanoka mana kuungu twawa mwana keola wambe muka mwana wambe wa musio ena siana 13 wakele ena 17 ukamana musio no siawa no ka wone wewe musio nikana ukethia kuloi nduna thi utelemela ku musio ko itabawenga wa mwongo yo musio te wa mwongo nwalia kuone twana itukwata wa ni wailete umana balotwa watamwitu niba ndukathi obinduke ambe withie woka kwa maliando na ndu kwatasia kana mundu mwebanetie ni liando themwe kuuni wailete umana wetwa waba nikana asia imaku na make makomana ethai kulewa ukalea watene na asiai ethai kukola ukakola atene lakini bahati ukola abe na jumbe tumbie na mubwano witu ithie paupe na thina ni bake ulika kathina mitwano ya kusembethia tambe kana nayo twambe umana kulati utwawa na kulati utwana ndikaita na mujita wa dhahabu azunguma meta abomination nila withi yuki unenwa na zeyele na maikili ai heri ndaka meagwe jage Mbaitufm mwini ne watu tabisi mwini Mbaitufm ala dale majidola mamugi dala neza ndio era kolege jamaa oi eto Festus moterie yule wala kateka uli na mamugi waka boga wewe ukadhara imani jai yu mwe dwe mudeo mu idage mwana ai mana mudeo tu idage mana gorote da mwe dwe baru kwa woni wako nakate uno nikamanyiro cha mudembo tulewo kakadiriga azanda thank you Mbaitufm aro abina na mori simolo kumangolene kamba kidi hawa na ashaini meneke kabisa na baiza azia utonye ya ngondu ba lakini isiala yeneke maye kama ondo ni makula zia Imakula. Azia wita wana. Mbaitufm. Kani na makindoni. Wai. Mche tu hata fa. Neza. Kani katoke mwene kumambo ni makueni yui. Mwana wetu wa mutwani ndo mutavi ate. Mutavia.
kwa mwalimu na mwanafunzi nombe watabiya na asia mele na imakiliji edukezi ane edukezi nombe na kilo no leno chonweza wala byombango kwesa no bunde sawa sawa sani katobya hello Uruka ngone ba luma motuko pamugiara neza mono ngenda kwa asiate ite to yizi abwa no gurwa ero mutwa to Festus mutwa asi yani maneni ezili mamina Iko anolo direnzi yani mutwa no ora na kwetu kiganda ya ko atabwa rizinda atabwa egirai waiti gwe yo kugulia tene Nikyau egirai wandite ya uganda amini kwa bwana tundu na wa azungia muteo nundu aja akulie atimake uma waga kala makomaniye na majima nenete enda kuya mwana ende ndinegwe tabata yake mwana ko tinda de zinga wa kibetingia au amande kibetingia akwa nundu wa bena dina azima mina kulia na medo amali ana ba mtu wa kandu kwa na Mungu asanda kutukwa ngone ba ulu Mbaitufm Hello bwana Bami yes na madilo na mwamu gita rafai bija twa mukana saidie mwenye na arbo bwana matesi na mwana chopa ekana mbota ya ngo wewe ya binde kana kwa kila kinde na eda mwana wa kada ni na jei na patilia nilukilie mwana manda akabina tala Kenya sawa sawa thank you hello Mbaitufm Halo Labda na kidima mgedara nesa ni mweshi kuma kwa school yes mweshi we muda huko yake bindu ni jawe ndo mai imwa ngwana bani wendete kibetiki yake no lakini vedanga likosele asive kendo mwa bila na kalende na si make mamwela ela mudwa ni sister ela mudwa ni brother wa kibetiki yake mama mumelele na kwa tina mama yete kibindu de azanda ndao na sister wene waonie kibeti na adhi yake awe gana hello Mbaitufm hello yes kuma gogo naye Pelika zinomu baame kazisa ndio mzee ndo ndo ambazo mjameleki yana okay ndo mwana ya zaidi kana na sawa sawa hello Mbaitufm anibila Steve ni molie ma hapa njenga ma kada mbota ya kaze ikaze kawe eza ige kiro tumba ni ganondo ya mwana oyu eze na inya imezene na kuloda meno otagwa na usio mwetu inya na ndo mono na mwetu inya maitwana ko gatoneka kaza imande kibeti kondo konge watu tabie sawa sawa tetabwe hello Mbaitufm hello na makidima mtara nesa na Elena kuma ba deriva yes Festus ni ndo kama mtu akakana na tena na lena ni mailo ndio atima chote kaja ni mane na mama kwa na bana no ya te makia mambo bele abina kelele mambo bele fani jawini sawa 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 thank you hello Mbaitufm hello sami madibia you era wora bido ajilo ba mungu kwa kazini kuma mamba ya ado mamba mo maitwa nane wa mewa kwenda bi okay na eda gwindo wa obata wani diwa na meza matumaki ndio moja na mzee kwa ndo sawa hello Mbaitufm hello tende na kosa simu tende na utethia mundu wa Festus simu kai wendi wosiwe na muthoni ni wethi wa aelesia kana kulia au na mwenyu agita gukemea mundu wa no zuko kube agita gukemea hello mama gerara nesa zamono kanga vesi jamani yetu agereka aya nikimbuba kimbuba kwa ndiye mundu ai mana no gusa mati nano tia na nyaka kwa na mana kai wake ya kwa ba yimando sasa bade samuzoni kakani we hello hello
Mukada. Nesa. Otie kanjike wa to. Ndia kate kama Kiuetya. Ni utika ni yako kazaide. Ni kasi ni waku? Ni kasi ni yako. Nogeze we. Hello Mbaitufm. Yes, samina madona mwamu kiada. Nesa. Na ito sa makanesa ngalikuwa mbakasi neno na Onesmus mumo. Kwa kana bode dia veka. Nizika nani wewe kazile kauba lake kila vulu so. Kaja kwa kazi aja hapo ile na inyana. Na ide avesa zine vya mwedu no. Nime tekila kievu katika tewo. Either mutua ni dajeto ni kazile kaya kano mwedu ajeto ni kazile kaya kanyi. Ayo no mena ngewazi evu katika te. Na mwijo ukite. Ko ni avesa zina mande kiveti vanu vangi hatu anena yolo nenge wai alafu ndia magidona Kukwa ngombe kwa geza ili kueta wa mkwato. Ana go mkwato. Tani nito. Mwana tiba. Mukita na mena masiki. Nesa. Na kona mkanesa ngalewe. Ya muna usiambe weke otovetia. Mewaeka. Tani oke madani. Uka mandani. Niye na kongitelia mutu. Kelia mutuai. Ni muya webasi ndani. Kwa mwe ndani yetamene kendo wake. Muno kwanza. Na beno sio. Na mwe ndani yemuki kwani basendiwe. Basendiwe muno. Na meanda bia semu yake na naye kanga matwani kwani kwa anze imande kwa matwani. Yua eko zi mansa Kiuetya. Moi menda ni ete Kiuetya. Aki ose Kiuetya kia maeka lo mepani ete na seimate. Negwa. Haya. Thank you Lydia Kamwingi. Hello Mbaitufm. Kana imas. Mamuki aja. Nesa mono. Kendo asisi mkuma kaba. Kime? Otuwaje. Mudani ba unne mwa mukoni azimuna ni wa musungia. Osungia yemwe. Ekube. Kwanza lazima ni nyomwe kujera wati wewe kujera. Kumaanisha wewe mtu ayu. Yeye ndio ukati mteja ndio. Aje yazu mboti sai nimesene. Nimesene. Na mesene oyu akaendea na kwili kwa na ondoni usu aintisi atwa mwetu usuo. Yeye kupita esa kuvia wae. Ila wewe ukwenda owewa ayo aende anyway ningi ndaje no mekanile ndini nina na timage asoke eka ndende na moingi na malimo zeje kila kintu chonde na yinya siambo kandi tu na aimanda Kiuetya ido ano ngombe muncho na ora oyambia tene songa. Thank you. Walilia Vuku ni asili. Thank you muthukomi wanga. Ndine wa Biblia wa isoma ni muthukomi wanga Magdi. Na Samson ya the yakundu getwa Timina no besewe. Naona mundu mukagu Timina wa tuma abilicity. Na ambata na atavya ithe na inya na amea ninonete mundu muka kundu getwa Timina wa tuma abilicity. Ndio. You ende ndo ayei. Ediwe Kiuetya chakwa. Nundu ni wangwenda. Nivo indi ithe na nyinya mamukulili ati. Kuti mundu mukongi nongi katikati wa tuma nau. Ti wangwenda. Kana ndu ni makwa onthe. Mundu ukuthi kwa abilicity. Mate yaike kurwa Kiuetya. Mate? Ndu kusoma buneza no ko. Abilicity alamate aike kurwa Kiuetya. Aendie. You are maizi okana na inyayu. Eze mayo mana ivotu indo. So you the yakinenganiwe. You chukyu. Whether yakinenganiwe. Nipo wakwata za ilambe wai. Waniti si alikanga none mwa. Ngalamela waetie ko. Lakini nukuona ni wakaniwe ni asia imake. Ni chote kwa asia kethi wani wakaniwe na asia imaku kukoni ya mundu muko kwenda kutoa. Kana mundu ume kwenda ukutoa. Ethuki si asia hii.
only ngali zuti ya ike andwazu ai ni mwana yenyu. Hello Hello. Ndio mwana anajinda. Yeah. Wapi ngongoni. Yeah. Mama yule ndo mmoja mwe. Aya kitu manda mjungi. Uko ndadereka. Leo. Manda mjungi. Thank you hello Mbaitufm. Hello Sami. Wena madimo kata. Nesa. Kama wanaweza. Wena nanola Kongo yaone ka Kongo ya shopping center mboni kalandini matungulu. Tete Festas. Mutoje ndumutavya hii. Mugamba zya mutuya wili ndio na abazavyo kuteke mwana kile fete kiteni. Na wewe kindu mutishu kuweta. Nione tendenja levo. Ndeto siawo. Kilangu ya mutuwa hii. Tafadhali kiwa uzuti wa mumwito waka. Kama ndio mundu mukongi. Eva asia toa. Na eva asie. Ano kwa mundu mukola wa wenda keseze the not utona ida wiwa mai. Motino hayete Motino. Hello. Hello McDonald. Imwa wake wata. Nake wanezai. Yulene rajapo mu. Hello. Hello. Yeah. Azi wagayugo. Zimune. Hello nitakwigwa. Ina kwa nitawa Maiko. Maiko kuma va Maiko. Pandweta wa kangeni kayata. Utosuti wa mana. Ndosi wa mana. Ondoeba. Lawa no motete ya omudoni omutwani nake mudidumo no. Iko ngale kwesu na koyoto anete ndalivye muno. Asante. Hello. Hello Mbaitufm. Hello. Hello Mbaitufm. Hello. Hello Mbaitufm. Hello. Mugara. Tamukite nesa. Akwandi amukanesa. Tawali. Mambika uwa weta. Witness. We. Kindu kiamba umzwani nini kiamba unjanga. Lakini nye yutaka ninya baba. And witness yukeka ninye ndo anite. Keka ninye pesa. Na mbodinga omomwe tungaheke kwakwa. Nikenda manda byo ugo na ndine mutanda biti kila kiu ya kingi kunde umwe banu ndo twanda niye na twatwana na kwa vitu ne extend ya kwisosya nataka pe kindu chaende kya kidukume mwesi mwita mwatu kani tutibanyana twizotwana lakini nundu yu udonyu sinewe asya asimage mamwegalie ndema mutavye ndaenda wasi image mamutavye kila kimutani noida mama chani wen sijupa newo muti utindo neza ninge ando manga tinda neza one anti witness mwana yemutu ikiye neza muno kututungia kalelia sandi sana barikiweni aya zanda yes naende mwedukesi ani kwate mundu ito afesa simutuha ni watetheka mutuha enda yuba labe ya seima kume nuenda omana uwo na uwo maendeo nesa utena udhoku na ime ukwelesea uwo na indi wona matenda ukwelesea uwo aseima kuna aseima mwetu meone kama kwatiani itende tone ii na meone kaindi mena uwo mobidhanie mataha kumboka na nundu na kundwa ibania ukenda omanambe yange wa mutana atwana ende ndikuyani wende na mutwana usu tondo aseima mwetu ni mamosi ye na undu wewe muthoni waku anena tita meusiokaneti na haseima ku mekimwe na muthoni ngati maina athela ambao tunga mutwenzama no ithio manthe ondu utona utwana no tana atwana yu uyamba umana kulotwana wena oneni suwa Biblia ma wakana alame mwingoya tiaike abili kindu chamana muna abilisti mangalesu tiaike na niweze ngale na itote twa aike ilieta yuti twa ala aike wathikuneke tio woni ndo za muzoni wezia odhalekelia tio woni ebe bata wa kuelezea ekae ina bata wa kuelezea. Thank you. Mundi twa mutwani kwateni watetheka na pole sana.